abang seragi elok badendang baguru awak semalam ko elok duduk dekik dina sengayang nak bantu marah pula je nak daro Aldi gua giring-giring yang maksud pandai kecil dina tu suka-suka duduk nak anak murid bu dosen ni ko iya awak apa bu dosen dulu nena arawa babel dengan anak kanduang oi kareson anak mudo neda latibo pulo kebahagia jilbab lo malam ko Ilia modi neda sangka adi jinjang anak kanduang oi ato isi no neda adek kosong pulo